ya kongera kubiyegereza nshuti bavandimwe mwebwe muherereye mu bice bitandukanye by'isi, abari muri Amerika, abari muri Afurika yose turabiyegereje muri kano kanya. Tuvuga ngo batarakora subscribe ku Mbuto TV1 muyikore kugira ngo ibiganiro tuzaza dukora byose hano muzajya mubibona. Kuri uyu munsi rero twagarutse tugarukana ibiganiro bitandukanye nk'uko zo tubikora bisanzwe. Uyu munsi dufite topic turi buze kuganiraho, muze tubane rero ibintu byose tuze gukorera hano tuze kuba turi kumwe kugira ngo bize kugenda neza. Turi kumwe n'umutumirwa muramuzi, twari twamuzanye ubushize, araza kongera yivuye kubera ko hari abantu bari buze kureba kino kiganiro bwa mbere bari bataramubona, kugira ngo tuze gukomeza. Turakwiyegereje cyane. Murakoze cyane. Njyewe banita ku mazina asanzwe, banita Ndabarishije Jean. Naho ku mazina y'akazi nitwa Fande Cobra. Ndabashimiye kongera kugarura ikiganiro kandi tunafataho n'umwanya wo gusabisha abatarakora subscribe ngo bayikore kugira ngo twese tugume dufatikanye mu bitekerezo se cyangwa mu kiganiro dukora, dutange amakomenti tubaza ibibazo ku bijanye n'ibibera hariya haruguru iwacu cyangwa se intambara turimo. Murakoze cyane. Ngira ngo muramumenye, abatamuzi baramumenye, n'abari bamubonye nabo barongere baramumenye. Ndi kumwe n'umuvandimwe hano, sinzi nimba nawe hari icyo avuga kugira ngo dukomeze. Okay, nanjye amazina ni Ndakenesha Bonfils. Uko mubizi dusanzwe dukorana n'uyu mugabo, ubundi nitwe twatumiye n'umushyitsi kugira ngo aze agire icyo atwongeraho ku byo yari yatubwiye. Murakoze. Nuko rero barivuze, uyu nguyu dusanzwe dukorana n'umutumirwa twazanye kuri uyu munsi, mwari mwamubonye ubushize. Kuri uyu munsi wa none rero turaza kuganira, hari amazina atandukanye tujya twumva. Urebye no mu kiganiro gishize yarabitubwiye ngo ubu abantu basigaye biyita utuzina dutandukanye. None uyu munsi turaganira ku izina nza numva nje simbazi, abantu bita Akagara. Ubaza kudusobanuraho gatoya kuri abo bantu, ubundi abo bantu ni bande? Murakoze cyane. Ubushize twabivuzeho ariko nyine tubivugaho dutambuka kubera Akagara ni nk'agashigo cyangwa se agakomero abantu badashaka gukorana na MRDP cyangwa se twigwaneho. Ni akantu bakoze ko kugira ngo bihishemwo, kugira ngo bareke guteza imbere hamwe n'abandi mu bikorwa bakora cyangwa se mu misanzu batanga yo gufatikanya n'abandi ku rugamba. Murakoze. Ni ukuvuga ngo ni abantu nyine, abo bantu baba ari nguwe bwoko? Abo bantu sinshobora kubasobanura ngo ni ubu bwoko se cyangwa ni ubuhe. Ibigandi byose, umuntu wese udashaka gukorana n'ubwoko se cyangwa udashaka gukorana n'abirwanaho cyangwa se udashaka gukorana n'abikura mu gasuzuguro cyangwa se udashaka gukorana n'abantu bakumira ubwicanyi buhabubera iwacu, nibo bavugwa muri ako gashigo se cyangwa muri ako gakomero bihishemo. Ni ukuvuga ngo mwabajije ikibazo kakujya bavuze kwa mwarimu azabaza ikibazo azijibu, basebuja murabazi, ibo bari hejuru barasa n'abari mu karango hejuru, barigaragaje, bakoze ibikorwa bibi byose, bisha abantu, baratwitse, baranyaze, ibo barazwi. Ariko abataramenyekana bose nitwo twutwo ngutwo tugara twihishe, kandi inyungu barayifite ihaza inda zabo. Ariko ejo bafite igihombo kuko
ejo igihugu nikimara gutungana bazinjira muri rosi ikomeye, kandi iyo rosi nta yindi none so ariko ntibafite ubwoko, ni ukuvuga ngo mu moko yose barahari. ni ukuvuga na FARDC na Mayimayi nabo bari mu Tugara. Ni ukuvuga ngo FARDC na Mayimayi ibo ntibari mu Tugara, ibo baratugwanya vis-a-vis, bagiye ahagaragara baraturwanya, ariko abo biyita Tugara ni abantu bihisha muri ako gakomero cyangwa muri ako gashigo nababwiye, kugira ngo baturwanye bihishe batagaragara, nituzoza tugeraho turi kumwe turebana nabo batubwire yuko turi kumwe, ariko mu gihe barengutse hariya hirya binjire muri ka gakomero batangire kugira gute kutugwanya. Murakoze. ni ukuvuga ngo ni abantu batumva kimwe n'abandi. Noneho dushingiye nko ku bintu by'iwacu Murenge, nko mu bwoko bwacu, hari ababa barimo mu bwoko bw'abanyamurenge nyine nabo badaca rumwe n'abanyamurenge. Ibyo ngibyo ntitwabivugaho cyane, ariko turabafite hariho abo muzi n'abandi batazwi bagenda bihisha, ariko bijanye n'ibikorwa bikorwa bari muri bino bihugu by'amahanga, barahari badakora imisanzu kimwe n'abandi, badatanga imisanzu kimwe n'abandi, ariko barahari. Twagira igikorwa runaka cyo gutabara iwacu, ibo bakavuga ko bitabareba, bakavuga ko atari byo bishobora kumara ikibazo dufite, ariko barahari. none se ubwo kugira nyine babutugara hari inyungu babifitemo cyangwa bafite ababakoresha, abakuru babo babibashiramwo bakazabahemba n'amafaranga kugira babijemo? Abakuru babo barahari babakoresha. Sinzi ko murabivuga kandi muhamoni ibisubizo ni kwa kundi bavuze ngo mwarimu ngo azabazi ikibazo kandi azi n'ijibu ryacu. Namwe ko murabivuga mubizi, iriya FARDC na Mayimayi muri muhamuvuga na FDLR nibo basebuje, nibo babakoresha kandi nibo babahemba. Ni ukuvuga ngo Utugara tuzahunga amahoro mu gihe abandi baba basanga amahoro, mu gihe abandi bageze mu mahoro, mu gihe abandi baba basanga amahoro. Ariko urumva itwo mu gihe ubu nyine twe turi mu bibazo, ibo bari mu mahoro, ibo bari mu mahoro kandi babahagije inda zabo ko barahembwa umusubirizo, nta kibazo bafite. Ariko twebwe ubu nyine turi mu buhungiro, icya kabiri turi mu mutekano muke, icya gatatu turi mu kazi kenshi ko turakora amanywa nijoro, icya kane ni ukuvuga ngo twebwe turi mu gahinda, ariko ibo bari mu munezero. Ariko ejo bazohunga umunezero basange nabo ka gahinda twebwe twaciyemo, tugeze mu mahoro, tugeze mu byishimo. Murakoze. None biratangaje cyane kubera ko twebwe nk'ukuntu twakuze tubona abanyamurenge ukuntu basabana cyane, bafitanye ubusabane kabisa, nta muntu ugira ikibazo ngo bareke gutabarana muri makeya hagati aho ngaho. Niyo nama wabagira abanyamurenge bayobye bagiye mu bundi buryo, gira inama wabagira kugira ngo wenda barebe ko hari uwo kibona agahita wenda ahindukira akamenya ko yayobye. Murakoze cyane. Singira inama abanyamurenge bonyine, ndagira inama abakongomani bose ku jumla. Ni ukuvuga ngo umukongomani wese wiyumva yuko agomba kuja kwiga kwica cyangwa se kwiga gusenya, akaja kwigira ku banyamurenge, nibahindukire. N'umunyamurenge nawe ufatikanyije nawe, uyu munsi wa none amazi ntararenga inkombe, kandi ni kujya bavuze ngo umwana ngo azanye mu ngobyi bamara bakongera bakayimuhekamo. Uyu munsi wa none ntaho biraja, n'uwabikoze nawe n'uno munsi wa none yogaruka. Twebwe turacyateza amaboko kuko n'ubundi MRDP twigwaneho, M23 AFC ni ababyeyi, ni abami baca inkoni zamba, bazamubabarira kandi batagize n'ikiguzi na kimwe bamusaba kugira ngo asubiragire gute
agaruke mu muryango wiwe. Uno munsi wa none inama nobagira nta yindi niyo guhindukira mukava mu zo mwagiyemwo mukagaruka mukaza tugafatikanya urugamba turimo tukarukomeza kugeza turusoje. Murakoze. no kuvuga ngo abanyamurenge mwayobye nimugaruke kubera ko igihe kiri hafi kugira ngo umurenge yongere imere neza, Kongo yose muri make yongere imere neza, twongere tubeho mu mutekano. Nimugaruke kugira ngo ibintu bigende neza, twongere tugire ubusabane nk'ubusanzwe bwasanzwe ubundi abanyamurenge twari dusanzwe dusabana. Mugaruke kugira ngo ibintu bikomeze bigende neza, tuzosangire umunezero tugiye kwinjiramo. General Sematama na General Sultan Makenga, nta kindi twakora usibye kubashimira gusa, kuko amaboko yacu se cyangwa amajwi yacu yo kubashimira ntabwo ashobora kubageraho cyane, ariko n'ubundi buri wese iyo agiye kubavuga haza abashimira, n'ubundi turabashimiye. Icyongeyeho MRDP yose hamwe na M23 AFC nibakomeze bakora akazi kuko bikwiriye, kubera yuko umwanzi aracyafite cya cyizere cy'uko ashobora kugira icyo ahindura, ariko nanone turabizi neza yuko bize kinyamwuga mu buryo bwo gucecekesha amajwi yose ashobora gutuma abaturage badasinzira, cyangwa se abaturage badakora imirimo yabo, cyangwa se abaturage batabaho mu mutekano. Rero tukaba tubashimiye, n'abandi bose mukomeze muje imbere mu gukora, mukomeze muje imbere mu gushyigikira, mukomeze muje imbere mu misanzu mutanga yose. Murakoze cyane. Igira icyo bavuga dusoza. Icyo navuga kabisa, naje gushimira umutumirwa wacu ku bikorwa akoze, Imana iguhe umugisha. Ubundi n'ababyumva mwumvishe utugara, mwumva n'ibibazo bafite, hanyuma muhinduke twongere tube umuntu umwe, kuko umunyamurenge ni umuntu umwe, twese twongere tube hamwe dukorane, kuko niko kwiza, kuko bazavuga ubumwe nizo mbaraga. Nitugira ubumwe tuzabishobora kandi tuzatsinda, hanyuma nitumara no gutsinda twese tubeho mu mahoro. Murakoze. Mwageze neza rero mwebwe mwadukurikiranye Imbuto TV1, ibiganiro tuzaduhora tuzana nk'uko bisanzwe. Dushimiye umuvandimwe waje kutuganiriza, Imana imuhe umugisha. Muze gutanga komanteri ku bibazo mushaka kubaza, n'ubundi Imana nibikunda tuzongera tumugarure. N'abashaka kumugarura bavuge tuzongere tumugarure cyane. Ubaze ibibazo kugira ngo tuzotangirira kugira ngo tumubaze nyine ibyo mushaka gusubizwa tubimubaze. Abatarakora subscribe rero nimubikore kugira ngo tuzajya dukomeza tubane mu biganiro byose tuzadukora. Murakoze cyane, tubonane ubutaha.